I pozdrav YouTuberi, dobrodošli na epizodu na mom kanalu i danas ćemo igrati Clash Royale. I danas ćemo otvarati mini chestove, pa da krenemo. 66 golda, 1 elixir kolektor, 8 mortara. Idemo na drugi free chest. Ovdje ne može ništa da se dobije. Raketa i rođenta. Imamo silver chest, 59 golda, 1 furnace, 8 barbarijana, idemo na gold chest ljudi, 181 gold, možda bude epic, ali teško, 5 archera, 5 cannona, 16 rođenta i cricket. Ljudi, idemo na clan chest. Ajde. Idemo na njih. 1404 golda, 11 tarosa, 39 mortara, 67 skeletona, 1 giant skeleton. Ako bude epic, možda bude legendarni ljudi. I možda će biti legendary ljudi. I nažalost nismo dobili legendary. Ali nema veze. I to je bilo to od ove epizode, nadam se da vam se svidio klip. Ako vam se svidio, bacite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!